салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз 15 апрели 2020 сол аст. имрӯз 15 апрел президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тағйироти кадриро ба амал овард, ки тибқи хабари дафтари матбуоти раисҷумҳур бо фармонҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Раҳими Фарҳод, Раҷабзода Ҳусния Ҳукматшоҳ, Дӯстзода Ҳасан Тақдир, Низом Қосимпури Ҷаҳонгир, Умарализода Мақсудалӣ Умаралӣ ва Ҷабборӣ Бурҳониддин Исҳоқ аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурияи Тоҷикистон давлати шашум таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон, Раҳмонзода Абдулғаффор Азиз, муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғри аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон, Саидвализода Барноҳ Саиднабӣ, сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ва Шариф Раҳимзода, директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон таъин шуданд. ҳамчунин бо амрҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Оқилзода Нурулло, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва равобита бо ҷомеа, Риёизода Нуралӣ Раҳмоналӣ, муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон, Исмоилзода Ёқуб Борон, директори муассисаи давлатии Маҷмаи Кӯхи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ва Ҳайдарзода Анвар Ҳайдар, машварачии шуъбаи амнияти ҷамъиятии котиботи Шӯрои амнияти ҷумҳурияи Тоҷикистон таъин шуданд. имрӯз гуфтагӯи телефонӣ миёни президентҳои Тоҷикистон ва Русия баргузор шуд. Президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иқдомоти ҷониби Русияро ҷиҳати фароҳам овардани имконоти будубоши қонунӣ дар давраи эпидемияи коронавирус барои муҳоҷирони корӣ дар Русия баҳои мусбат додааст. дар оғози суҳбат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз номи халқ ва ҳукумати Тоҷикистон ба Владимир Путин барои дастгирӣ ва кӯмаки башардӯстона дар ин рӯзҳои барои ҳама мушкил, аз ҷумла таъмини системаҳои озмоишӣ ҷиҳати муайянсозии ҳолатҳои пайдоиши коронавирус ва дигар лавозимоти тиббӣ изҳори сипос кардааст. дар ин замони душвор мо чун ҳамеша бояд муттаҳид бошем, гуфтааст президенти Тоҷикистон. ҳамчунин муҳимияти чораҳои минбаъдаи муштаракро барои расонидани кӯмаки фаврӣ таъкид намуданд. қайд карда мешавад, ки дар ин замина ҷонибҳо дар бораи баъзе ки дар ҳар ду кишвар дар заминаи таҳдиди глобалии паҳншавии пандемияи коронавирус рушд меёбад, мубодилаи афкор карданд. президенти Тоҷикистон кӯшиши саривақтии раҳбарият ва ҳукумати Русияро дар мубориза бар зидди паҳншавии бемориҳои вирусӣ ситоиш кардааст. сарони давлатҳо як қатор масъалаҳои ҷории муносибатҳои дуҷонибаро мавриди муҳокима қарор доданд, ки таваҷҷӯҳро дар доираи шарикии стратегии Тоҷикистону Русия талаб мекунад. инчунин зимни гуфтагӯи телефонӣ ҷонибҳо ҷараёни рушди мӯътадили ҳаҷми мубодилоти мол байни ду кишварро аз рӯи натиҷаҳои семоҳаи гузашта ва якуми соли равон муҳокима намуда, аҳамияти нигоҳ доштани ин тамоюлро дар оянда таъкид карданд. дар мулоқот масоили аҳамияти байналмилалӣ ва минтақавии таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи амният, ҷанбаҳои муҳими ҳамкориҳои ҳарбӣ, техникӣ ва дар Афғонистон ва ғайра баррасӣ шудаанд. бонки ҷаҳонӣ барои татбиқи лоиҳаи Каса-Ҳазор дар Тоҷикистон маблағ ҷудо мекунад, гуфтааст вазири энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурияи Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода дар ҷаласаи палатаи поёнии парлумон. дар ин хусус Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. барои татбиқи ин лоиҳа дар Тоҷикистон $24 миллион ҷудо шудааст. созишнома байни Фонди миллии сармоягузорӣ, ширкати барқи тоҷик ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд дар ҷараёни мулоқоту гуфтушунидҳо ба тавсиб расидааст. ҳадафи асосии лоиҳа тавсеяи дастрасии аҳолӣ ва хидматрасонии шабакавӣ гуфта мешавад. барои таъмини ноҳияҳо ва нуқтаҳои аҳолинишин, ки ба минтақаи хатҳои интиқоли барқ ва рушди инфраструктураи иҷтимоиву иқтисодӣ дохил мешаванд, маблағ ҷудо карда мешавад. аз ҷумла маблағҳо ва кӯдакистонхо, мактабҳо, таъмини
تعمیر راه‌ها اینچنین ساختمان زیرستگاه در شهر اصفهان ولایت سوخت روانه کرده می‌شوند. در مجموع در دوره لایحه کارهای آبادانی در 60 نقطه اهالی نشین از جمله شهرهای ترسونزاده، حصار و اصفهان گذرانیده می شود. یادآور می شویم که لایحه که 3000 انتقال نیروی برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان در بر می گیرد. شما خبرهای روز را مستقیما میشنوید. نظر میکنیم به وضع کرونا ویروس در روسیه. طبق معلومات رسمی تا به حالت صبح 15 اپریل در یک روز اخیر در روسیه 3388 نفر در 65 منطقه از کرونا ویروس سرایت یافته 28 بیمار با نشانه‌های ویروس کووید 19 وفات کردند. همچنین خبر داده می شود که در یک روز در روسیه 299 نفر پوره از این بیماری شفا یافتند. همین طور 15 اپریل در روسیه 24490 حالت سرایت کرونا ویروس در 84 منطقه به قید گرفته شده است. در تمام دوره پنجشنبه این ویروس 198 نفر جان باخته 1986 نفر دیگر شفا یافتند. کرونا ویروس نو در مسکو نسبت به دیگر منطقه های روسیه بیشتر پهن می‌گردد. در طول یک روز باز در مسکو 1774 نفر با نشانه های سرایت ویروس کرونا در بیمارخانه ها بستری شدند. طبق اطلاع اداره ستاد ضد کرونا ویروسی تقریبا نصف سرایت یافتگان شخصان تا 45 ساله را در بر میگیرد. در دوام یک روز اخیر در مسکو 11 نفر بیماران از سرایت کرونا ویروس جان دادند. در بین فوتیدگان بیماران از 48 تا 86 ساله به قید گرفته شده است. همین طور شماره عمومی بیماران که در مسکو پس از سرایت با ویروس کووید 19 فوت کردند به 106 نفر رسید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که کشورش موقتا مبلغ‌گذاری سازمان جهانی تندرستی را قطع کرده است تا واشنگتن فهمد که اداره‌کنی ناکام سازمان جهانی تندرستی در رابطه با پاندمی از کرونا ویروس است. دونالد ترامپ در سخنرانی با خبرنگاران در کاخ سفید خاطررسانی کرده است که در آخر ماه ژانویه رهبریت سازمان جهانی تندرستی به قرار ایالات متحده آمریکا درباره محدود کردن پروازها به چین در مرحله‌های اول سر زدن سرایت کرونا ویروس مخالفت کرده بود. همین طریق دونالد ترامپ چنین می‌شمارد که امکانات بازداشتن پاندمی در آغاز رشد آن با گناه سازمان جهانی تندرستی از دست داده شده است. دیگر کشورها و منطقه‌هایی که موافق دستورهای سازمان جهانی تندرستی سرحد خود را با چین گشوده نگاه می‌دارند، پهن‌شوی کرونا ویروس را در سرتاسر جهان سرعت بخشیدند. تاکید داشته است دونالد ترامپ به گفته وی اعتماد از حد زیاد به چین باعث آن شده است که 20 مرتبه بیشتر آدمان با کرونا ویروس گرفتار شوند. سازمان عمومی جهانی تندرستی عهده‌داری‌های اساسی خود را اجرا نکرد و باید برای پاندمی ویروس کرونا حسابات دهد، گفته است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ. دونالد ترامپ 8 اپریل اعلام کرد که نقشه قطع مبلغ گذاری سازمان جهانی تندرستی را دارد. به گفته وی ایالات متحده همساله به بودجه سازمان عمومی جهانی تندرستی 400-500 میلیون دلار وارد میکند که این از سهم‌های چین 10 مرتبه بیشتر است. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفته است که حالا وقت کم کردن ذخیره‌ها برای کار سازمان جهانی تندرستی نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد علاوه داشته است که انسانیت درس مبارزه علیه پاندمی و سبب‌های پهن‌شوی سرایت را به زودی درک خواهد کرد. در جهان شماره آدمانی که به ویروس کرونا سرایت یافتند می‌افزاید. آدمان امور پاندمی به 2 میلیون نفر می‌رسد. زیاده از 121,000 نفر بیماران تاکنون فوت کردند. در جای بیماری شوی و فوت از کووید 19 جای اول را ایالات متحده آمریکا اشغال می‌کند. در این کشور طبق گزارشات تا کنون زیاده از 600,000 نفر به ویروس کرونا سرایت یافته، زیاده از 25,000 نفر فوت کردند.
палатаи поёнии парлумони тоҷикистон имрӯз 15 апрел тағйиротро ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон қабул кард. дар суханронии худ дар назди вакилон муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон Икром Умарзода қайд кардааст, ки тағйирот огоҳӣ ё ҷаримаро дар бар мегирад, ки агар шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ қоидаҳои вуруд ба минтақаи сарҳадиро вайрон кунанд, инчунин қоидаҳои иқомат ё ба қайдгирӣ, агар ин қонуншиканиҳо бори аввал содир карда шавад. қайд гардид, ки хориҷ кардани хориҷиён ё шахсони бешаҳрвандӣ тавассути тағйироти пешниҳод дошта танҳо дар сурате иҷозат дода мешавад, ки агар онҳо такроран ҳуқуқвайронкуниҳои дар боло зикр гардидаро содир кунанд. муовини вазири корҳои дохилаи тоҷикистон таъкид намудааст, ки пешниҳоди ҳукумат дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси ба ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи хориҷӣ нигаронида шудааст. қазоқистон роҳи транзитии нақлиётиашро барои убури шаҳрвандони хориҷӣ ва нақлиётҳои боркаш ба давлатҳои сеюм манъ кардааст. дар ин бора сомонаи иттифоқи коргарони нақлиёти қазоқистон хабар медиҳад. гуфта мешавад, ки тибқи қарори комиссияи байниидоравӣ оид ба пешгирии пайдоиш ва паҳншавии сирояти коронавирус дар қаламрави қазоқистон, чораҳо оид ба манъи транзит тавассути қаламрави қазоқистон барои шаҳрвандони хориҷӣ ва воситаҳои нақлиёти боркаш пас аз ворид шудан аз кишварҳои сеюм нисбати онҳо мамнунияти воридшавӣ муқаррар карда шудааст. хабари мазкурро идораи коргарони нақлиёти қазоқистон истинод медиҳад ба вазорати саноат ва тиҷорати ҷумҳурии қазоқистон. то кунун кишваре ки чунин мамнунияти вурудро соҳиб гардидааст, ин Туркманистон аст. дар гузаргоҳҳои сарҳадии автомобили Айшабибӣ ва Караасу, сарҳади давлатии Қазоқистон ва Қирғизистон дар вилояти Ҷамбил низ мамнунияти рафтуҳо дида ба назар мерасад. дар ин гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ ҳаракат барои тамоми нақлиётҳо ба истиснои ронандагони боркаш, ки иҷозатномаи махсус доранд, аз соати 10 то соати 19 манъ аст. ин мамнуният нисбат ба кормандони корпусҳои дипломатӣ татбиқ намегардад. шарҳи муфассали хабарҳои ҷанбастии рӯзро мустақиман аз радиои муҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.